minute ntsena kupela awara ya khume mbirhi nongonoko ya Afrika wa vulavula nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingisirome kolonga ngisela urikoka nhlekani lowu namuntlha i ravuntlhanu siku ra makume na rin'we ra n'hweti ya Mawuwana lembe ra magidi makume mbirhi ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula i warismati wa jimo xitlangwa xiritano wa cecana makunelo wa ndandatsi mingisirome ka amukela kolonga ngisela xitichi xi rikoka nongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM ni ku haxela wona chick suka studio 1 ile Masingita Mall again ila inga kona kutisala kunongonoko Afrika wa vulavula ni famba na Sunduza wa Kaminga kasi a studio 13 kuna Ncindani Eric Mabasa muhumelerisi wa nongonoko ya vona ku leswaku nongonoko lowu fambisa ku yini hi ndlela yeleyo hiyo mhaka namuntlha ya fukupela wara ya n'wenhlekani lowu ta va ka hi bula na holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa bombiwa hi ta va kha hi bula na vona ka nhlekani lowu hi twa hi mbulavulo wa vona va nga vulavula tolo va kha va kombisa hi makungu ya vo ya ku cinca xiyenge lexiya xa vulavisisi lexiya xa IDAC hi ndlela leyi se hi ta va kha hi bula na vona hi twa va ri yini na xivutiso lexiya xa ndhuma xa ku ongeti xiyenge lexiya xi taleriwe ngopfu hi vaaki lava va tumbulukaka a India xana swi na ntiyiso ku fika kwihi hi ndlela yeleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va hi ti langutele ku ya emahlweni ku na ntirho lowu nge le ku yini mahlweni a Limpopo wa na le Mpumalanga namuntlha laha ku nga ta tivisiwa ximfumo va commissioner a Limpopo loko ni nga hoxise va tivisile se swa tiveka ku commissioner lontshwa la a pfalaka Lieutenant General Thembi Khadebe i Lieutenant General Skeppers lava va nga koho se ta twa ku swi vula yini swoleswo ta va kha hi bula na vona va ndhawu ya maphorisa va hi pfuna ku twisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yoleyo na timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga na tona ka nhlekani lowu a hi ku timingisi ra mina ku ri i fambisa ku yini khomete hi timhaka namuntlha ku ri ravuntlhanu ri titani ku na hoyi yikulu ka timhaka ta FIFA sweswiwani hikokwalaho ka ku va FIFA hansi ka vurhangeri bya president wa vona va teke xiboho xa ku ongeti ku ta xavisiwa xiphemu xo karhi xa FIFA xi nyikiwa van'wamabindzu van'wani va nga na ku ringenyeta ka ku ongeti van'wamabindzu va koho va khumba mukon'wani wa president Donald Trump se va nge ri swi swa muxako walowo a swi nge koteki se swin'wana ta timhaka leti kumbexani vanhu va nge le ku ti landzeleleni se ti hetelele ti endla ku va UEFA va ku loko swo yisa sweswo mahlweni hina va UEFA a hi nge he vi kona ka mintirho ya FIFA se na CONCACAF na yona yi tikomba yi kha yi nga twanani na swona sweswoleswo leswi nga tekiwa hi xiboho xa kumbe xa FIFA hi ndlela leyi a ni tivi ku swi ta va na vumundzuku bya njhani ka timhaka toleto kasi ke mitlangu ya PSL la Afrika-Dzonga nayo ya sungula i tin'wana ta timhaka leti ti nga milon'weni ya vanhu ya sungula ku hela loko ka vhiki ku katsa na ku va xipano lexi xi nghenaka kusuka a Mpumalanga xi tlanga ro sungula na xipano xa Kaizer Chiefs va nge ri ntlangu wukulu ngopfu van'wana ma hi vo mhaka kona se a ni tivi ku n'we kwala mi nga koho mahungu lama yi nga rhanga mahlweni ka n'we ku ta va ku ri wahi hi ta va hi kha hi mi twa kwala loko hi kha hi famba swin'we ka 0860 002543 hi ndlela yoleyo kasi tin'wana leti timhaka ti nga koho ta ya ku mahlweni ti vava i timhaka ta le magondzweni Afrika-Dzonga loko hi pfuka siku rin'wana na rin'wana ku na vanhu lava nga lova emagondweni ya Afrika-Dzonga ongeti se hi le ku tshuneleni ku va hi ya fambisiwa ku fana na tiko ro fana na Russia va nge ri i matiko yan'wana lama swi tikaka kumbe swi nga nghozi ngopfu kumbe swi nga na khombo ngopfu ku chayela ka woho sa ni tivi ku swi vula yini ka woho hikwalaho nga kona 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 ku na mingiseri wo sungula hi loyi a hi tweni ku yena angula ku yini nhlekani na vaxumi Giyani ahe papa pfukani hitwa hina valava hi ngo vona na hina valava na ku tsakela ku twa rito rero akhensa na ku a ri vina ku hela ka vhiki lokunene ina na yelo mi nga na yena kwala ya Sunduza wa vanhu ngo no mi vona hey ni la ku nghena ka yin'wana yi nga twa yi jekanjekisaniwa hi yona loko ni ri kwalano hi mvhululo a nga hundza lexi ni nga xitwa loko ni tshame kwala Masopfe malama i ku vanhu va vulavula hi ku munhu a hlongori president a hlongoli
timhaka leti ta hlongola sivara wa mina ti na milawu a wona pfuka nampundzu i ku tanihi ku ni muhumelerisi wa minongonoko ni nyika xikombiso ni ku wena phete famba entirhweni kumbe wena swimani famba entirhweni a swi tirhisi swona swesweleswo hi hanya ka tiko leri nga na milawu hi ku ya hi milawu yi kona act 66 ya 1995 yi nga ya vatirhi hambi ku ri ka basic conditions of employment act swi koho u endla yini na i nga swi hlongola munhu u rhanga i languta ku u endle yini loko mi twanane loko mi tholana ku mi twanane ku i ta tirha laha na laha hi swi vitana job description ivi loko ri ku i endla leswi swi nga yelaneki na khampani yo yeleyo a wu n'wi hlongola na kona wa n'wi dyondzisa hi ku a wu le ku endleni ka swona hi ku n'wi yisa ku yini ku ya n'wi train loko kayivela swin'wana hi lo a nga tirhi swona ene na mavabyi ya fika aka munhu a wo hlongola munhu hi ku loko mi tala peluka a mi famba na swigigi swi ku gigigi ha mi hlongola i nga ku maphewa a swi hlongoriwi ku loko ni ta ni nga si vabya a ni ri kahle swi nga endleka ni vabye kwala ntirho wa wena hi swi vitana incapacity nakona ku na leswi nge counseling le ndzeni ka swona loko swi leswi swi kumeka ku munhu a nga le ku tweni ka leswi ni nga swi hlamuseta laha entirhweni nkarhi wa yena i ta a sasekile a teke mihloti ya khwini i wa rhuketela swin'wana na swin'wana leswi nga yelaneki na ku antswisa xiyimo xa khampani a hi n'wi hlongoli njhe ku n'wi komba hi rintiwo leswi nge ti warning kumbe written warning or final written warning ku yiwa ka ntshamo laha ku nga ta va na mutshama xitulu a twa mhaka ya yehe munhu loyi mi n'wi hlongolaka na yena munhu loyi a hlongoriwaka i na mpfumelelo hi ku ya hi nawu ku lava muyimeri na yona khampani yi va na muyimeri ku swi ta heta swi vuriwa ku fair dismissal hi ku a handleni ka swona loko u tlimbeletela vanhu xo sungula hi xanisa vanhu xa vumbirhi hi gandzela vanhu xa vunharhu va za va hi yela ka leswiya swa ku tshika ntirho leswi hi ririmi ra vadyivanhlampfi hi nge i constructive dismissal i ya tsala fayili ku a ni lo tshika ntirho munhu wa vanhu xisiwana xa vanhu i ntlimbo lowu na lowu na lowu i ta n'wi hakela hinkwaswo ti-damages i ta n'wi hakela hinkwaswo leswi nawu nga ta fika wu koxa swona ku fana leswi swi nga humelela ka madangana swi twa mi ri mi ta na holobye kwalano mani ye luya va nge mukwela na vafani masimula ti-general tetiyani ha khumalo na vona va fanele va rihiwa ku siwa xindzhuti hansi hi lovo ndla swikungu va kunga vanhu ku laha misaveni vanhu va swikungu muhaxi wa mina sivara wa mina va tele hikokwalaho loko ni nga si hetelela loko wo vona vanhu va ku machela ndlwini va lava ku hisa yindlu ya wena i nga languti lavo macha i nga languti la nga khoma mkiso a hi vanhu va kilo vanhu lavaya ku na ti-mastermind endzhaku ka vanhu lavaya ku na lava nga khoma fayili varhumi va vanhu lavaya loko se wa kuma murhi tsemelela marhavi sivara wa mina murhi wu ta hluka hi ku timitsu a wu tsemangi se ni hetelela hi ku act liya ya hlamuseta ku munhu a nga hlongori na kwale ka hi vulavulaka koho ka NPA holobye lava taka kwalano na vo a vo pfuka nampundzu va ku a ni n'wi lavi Johnson ku na milawu Johnson i thoriwe laha ka xitulu xa yena hi mupresidente hi yena a nga na vutihlamuleri ku hi yena a nga n'wi thola hi ku ya hi act 32 ya 1998 ya NPA Namit. ene xi hetelela xo hetelela loko ni ta hetelela ni nga heti ku fana khale u nga ku xo hetelela ya nge ntiyo defamation of character a na ha kombela ro dlina ni nge hi kombeli futhi lembe ri za ri hela hi nga kungi vanhu hi nga thyakisi vanhu mavito hi ku va ta mi tekela na leswi swimbutana a mi tshembe swona ka civil claim vo mi twela visiwana a hi hambaneni na ku xavisa vanhu loko i zonda munhu i nga rhambi vanhu va ya zonda munhu 100 0002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM akoma ni mpesa la ni nga ko a molweni va ya hala va vuya van'wana va tsakile van'wana va tikomba ku hava lo tsaka ku fika kwalano a ni swi tivi swivangelo ku va ku ri yini kambe a hi koti ku ri yini kwalonga kona 0860002543 un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani Ehlekane botset na va yingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula aye papa
evuyima botset na hina mi nga hi vona hi nge mi tsundzuki rin'wana ra masiku a le ka xiyimo xa kahle siku rin'wana mi ta yima hi guva mi kombela tihove hi kha hi cina hi kha hi dyela se na n'wina loko namuntlha xitokofela xi ri ka n'wina mi hi languta ku hala ndzhaku ka guva hina khombo ra ku hi tala ku va na xitokofela mani kambe hambi swi ri tani mi ri yini n'we sete namuntlha ni fambe madoroba man'wani manharhu lama ma nga ni tisela mihloti a xikandzeni xa mina munhu wo sungula ni nga n'wi hleketa loko ma kha ma ni tisela mihloti hi n'wina ni ri na ntshembo nkulu wa ku hi 1994 loko mi vhotile ende leswi a mi swi vhotela a ni tshembi hi leswi ni nga swi vona ka madoroba manharhu lama ni nga famba ka wona namuntlha a ni ri Roodepoort a ni ri Germiston a ni ri Boksburg a ni tshembi ka madoroba lamanharhu ni nga ma hlaya Botshet hi nga ha swi hlaya madoroba kumbe se ko va tihokweni ya tihuku kumbe ko va xivaleni xa tinguluve swo ri ka vanhu lava tshamaka kona mara hi leswi mfumo wa hina wu tsakaku hi swona wu funya timali ku ri na vanhu lava nge le ku hluphekeni hi ndlela leyiwani hi madoroba lama ni nga ma hlaya Botshet mi lo vona yini Botshet a ni tshembe i kona munhu loko ku nga ri vusiwana byi nga ti nyika matimba tikweni ra hina ni nga pfukaka ni ku ni ya Roodepoort ni nga pfukaka ni ku ni ya Germiston ene lexi ni nga xi vona hi varhangeri va tiko ra hina hi ku angarhela va lava ku bahuwa loko se swilo swi endlekile miako leswiya swi nga ka madoroba lama manharhu hambi vo pfuka mundzuku va ku xin'wana xa ku xi hodlokile me ni nge hlamali ku hava renovation ku hava nchumu Botshet ku ri loko i famba Germiston a wa ha vhiki na pothole hi ku hinkwako ko va pothole a ni hembo Botshet ene a swo va ka madoroba lamanharhu ni nga ma hlaya ntsene madoroba lama ma ha tshamaka hi ku i madoroba lama controliwaka hi mfumo ma nga mfumo ma tani that is why agiyani ku va ku ri tani siku rin'wana ni tshama ni famba ka Malamulele ni n'wanyana a kombele likiti wa xaka ra mina ku ya ka Home Affairs loko a ku hi laha ka Home Affairs ni laniwa a ku ka Home Affairs ni kwala a ku ni ku Botshet hi votela swona xi vutise kasi namuntlha loyi a ni n'wi nghenela moyeni a lava ku vutisa n'wina leswi mi swi vonaka laha handle swi kona hi 1994 na khombo ra kona hi 1994 a ni votangi kambe a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula ku ya mahlweni ku vota hi 1994 a ni votangi kambe a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula ku ya mahlweni hi ku ni ta twa lava nga yingisela hi ku na un'wana muyingiseri hi nga ta hlangana sweswi loko ni chayisa laha hi 2 hi fambaka swin'we hi ya ka tihofisi ka magistrate na yena i vilerisa hi sweswo swa ku laha ku nga tihofisi leti hi nge i ta mfumo ko va Buduleni a nga swi twisisi ku va ku ri njhani police station Botshet ku mukavanyeta ne a lens va fika va ni nyika xitulu a ni tshamangi a xitulu lexi a xi fanele ku ni nga tshama ka xona a no khola mara lexiya xitulu xona xa ha ri hava lexiya xo khava xitulu ko va xiponci lexi nga salaka ka mpahla ya meya leya vusiwana loko mo cheka madoroba lama hi tinyungubyisaka hi wona la tikweni ra hina a hi madoroba lama nga ma hina i madoroba lama nga ma vanhu ku hava doroba leri hi ngo leri i ra hina njhe hi vaakatiko va Afrika-Dzonga i madoroba lama ma nga ma vanhu hi wo hi tinyungubyisaka hi wona mara ni nyikeni xikombiso xa sweswo mi vulaka so ku fana na laha hi tinyungubyisa hi kona ku fana na laha hi nge tinyungubyisi hi kona Waterfall
waterfall sase ni la waterfall yabo peta waterfall ngekume kha ukukhuluka storage never never something ay madoroba ma hina bona tshama ku waterfall butpet anga membela hela ka yena ya title deed ya yiri 100 years wa huma wa huma so hi tinyungubyisa hi swilo swo ka swi nga ri swa hina laha hi fanele hi tinyungubyisa kona Johannesburg mi nga kuya namuntlha sweswi mi nga kuya mvuya na litheyani lelo li nga tsala la ka swaphe izuma kwihi i mana swaphe mi nga ta hi khomisa ku zira ra nchumu swaphe izuma kwihi kambe swi ri tano i xivilelo lexi xi tikomba ku nga xi ya xi kulela la ka magistrate ni ta ya namuntlha loko ni chayisa se ni ta mi nyika report loko ni vuyi ku nga vhiki leri tako kambe un'wana miyingiseri i tini tani ta vona ku hi xiyimo xi njhani xivutiso ku ta va ri xexo xa ku xana ku nga va ku ri yini lexi xi hi fikisaka ka xiyimo lexiwani swi tikomba ku hava mhaka leyi ya ku leswiwani a hi swi lunghiseni i swa xihatla a swi kona masivona a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhlekani na khensa muhaxi wa mina Butpet mpfukile hi pfukile minjhani na mpfukile mina mkhombo kusuka kwala ka Mashotsi a hi mkhombo mo ni sungula hi timhaka ti tata kwala kaya ka muganga leya ka Mashotsi va ngomgomba Bevula ngopfu wa 34 hi ku angarhela masiku mambirhi manharhu lama nga hundza ku na vugevenga bya ku tsemiwa ka tikhebulu byi nga ti nyika matimba swinene se a ni la ku nyika xilemukiso ka vaakatiko ku ri a hi yimeni hi milenge swilo leswi swi lava hina vanhu lava tsemaka tikhebulu ha va tiva ha va vona mara ha tsandzeka ku humesa vumbhoni xa vumbirhi i ku namuntlha ku tsemiwa khebulu ka Mkhombo ku nge se hela masiku manharhu va ka Mkhombo se va layita mara Eskom a yi seta ku ta va lunghisela va yi kume kwini tambu va ka Mkhombo ya ku ya lunghisa layini ya vona se a ni lava ku na sweswo hi ri vaakatiko a hi swi languteni mara mhaka nkulu ku a hi yimeni hi milenge vafana lava hi onhelaka ha va tiva kambe ho tsandzeka ku humesa vumbhoni byo khomeka bya le xiphoriseni lebyi byi nga endlaku va kumeka va voni milandzu mara va tiveka ka miganga leya hina hinkwayo sometimes hi vaakatiko a hi yimeni ku nga ri hi ndlela ya ku teka nawu hi wu veka mavokweni kambe a hi ringeteni ku lwa na vugevenga lebyi because a ku heteleleni hi ta sala hi ri xinyamini hinkwenu xivutiso i ku timhaka leti a ti tikoma ti kumbe ndzhuti ti wisa musi swi endlise ku yini a swi nga ha twali timhaka leti ta ku tsemeleriwa ka tikhebulu nakona loko mi langutile tanihi sweswi mi nge va tiveka i vanhu va kwala mugangeni kumbe njhani that's why mi twi ni angarhela ku wa 34 loko ni ku wa 34 hi leswo ni hlaya miganga ya ntlhanu leyi nga kona kwalaha Mashobye Ngomngoma Makhuvele Makahlule na Bevula swilo leswi swo jikajika na miganga yaliya vajahana va lava miganga yaleyi ni yi hlayaku hi vona lava va nga va hleketeleriwa ka swilo leswi vulaka swo humelela ka Mashobye swi nghena ka Ngomngoma swi vuya swi ya ka Bevula swi vuya swi ya ka Makhuvele swi ka swi jikajika na miganga yaleya hina kambe vanhu lava va nga va hehliwa ka mhaka leyiwani va tiveka ni vula lava va lumbiwa lava mi vona ku nga ri vo va nge le karhateni ndhawu leyi va tiveka Butpet ku pfumaleka vumbhoni bya kahle byo va hlanganisa na milandzu leyi mara vaakatiko ha va twa tanihi varhangeri va muganga mina ni murhangeri ka Mashobye a swi twa vanhu va kha va vulavula ku ku endleka yini ku endleka kani masitoko hi xinawu hi lava vumbhoni byo khomeka se kun'wana ha tsandzeka ku yisa mahlweni milandzu hi mhaka ku va ku nga ri na vumbhoni byo khomeka mara swi kha swi tiveka ku loyi hi yena mudlayi ku va na laha a chavaku ku vula ku ni n'wi vonini a ri mudlayini kuve lava va tiya kwihi tintambu leti xo sungula hi xexani ka xi vula Butpet xa ku tsemiwa hala ka mina mundzuku namuntlha
minduku ku ya ku lunghisiweni ende kwala ni la ku nyikana xilemukiso hina vanhu lava va hi tirhelaka ku hi nghenisela swa magezi I vanhu va kahle munhu nga va vulavula ku biha I vanhu va kahle swinene lava va tivaka ntirho wa vona santa ku karhi un'wana vo n'wina lava mi tirhaka hi swa magezi ku nga n'wina mi pfunetaka ku nghenisa magezi lomu ma nga tsemiwa kona nkarhi un'wana vanani na vuxokoxoko bya kahle before mi endla ntirho ku ri ntambu leyi u lavaka mi ya yi vekela mutini wa wena u yi xave kwihi u va na vumbhoni bya ku ntambu hi leyi xaviwini rini ku na swilipi swa vulavula swilipi ku ri na mundzuku loko se hi sungula ku hehla because swile vugevenga lebyi le henhla ngopfu swa endleka laha nga tsema khebula a nga swi koti ku kha yi vekela mara ku na laha kota ku yi vekela se swi ri vugevenga lebyi jikajika kwalaha ndhawu yin'we laha swa ni nyika xilemukiso ku ri eka vatirhi va hina n'wina hi mi rhandzaka mi hi ngheniselaka magezi please ha mi kombela ku before mi tirha mitirho leyi vanani na vumbhoni bya kahle bya ku tintambu leti mi yaku mi ya vekelela vanhu va ti xavini mina vumbhoni bya swona kasi ku na vanhu va pfaka va vekelela van'wana tintambu ku nga ri Eskom ya kha va vona tigango kala mugangeni ya hina ku tsemiwini Eskom a yangi ya vekela ntambu mara ve le ku layiteni swi kona sweswo a swi leswi hi nga swi kanetaka kambe n'wina tanihi varhangeri mi ndla yini hi swona hi ku I swin'wana swa leswi a swi fanele swi landzelerisiwa ku n'wina mi nga layitha mi ri kuma ku hi gezi leri mi layithela hi mani hi n'we mi nga varhangeri hi le ku ringeteni ku tihlanganisa na ofisi ya ka Eskom ku ri a va ti kahle hlena no va rhamba se hi va rhambi a va ti ka maxodzo ngopfu la mina ni huma kona okay va ta pfuneta na ku kamba na lava va endlaka ku va na ti-load reduction atikweni hikuva va nga xavi gezi ni mitweni nkarhi wa mina wa ha ni pfumeleli ve ri ni hindze ngopfu a hi fanele hi ri ka tinhlokomhaka ta mahungu ni khenseli swinene tatana Mkhombo a hi kumeni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we na tatana Rhulani Mzamani ukayelelesi eka Afrika wa vulavula hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani police station hi tsake ngopfu hi pfune ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa ku na order yin'wana yikulukumba ngo swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau hayi swilo swi basi ngopfu hi tihitarela kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakile hi ri nga mbundzimuxiwo police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi laha kahle ngopfu botpet kahle ngopfu a mi lo xaviwa kumbe ta mi ta vula sweswo a ni xaveki botpet mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi seza hi va kahle hi va a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka makuleke ka ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele ve le ku landzelerisa na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi phenele a ve se za va va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveni palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mixero mukela Lona FM ku tisela vativi na vinyi va yona namuntlha ku tivisiwe ku thoriwa ka mukhomishinara wuntshwa wa xifundzankulu xa Limpopo a hi amukeleni Brigadier Hlulani Mashava hi twa ku ntirho wu fambe njhani kahle swi vula yini hi ku thoriwa ka mukhomishinara loyi nako va fike njhani ka xiyimo xolexo xa ku thoriwa ka vona Brigadier Nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lona FM sikani khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lona FM na swi tiva ku namuntlha hi siku ra nyama ve ri nyama la mi nga kona ku thoriwe mukhomishinara wuntshwa hi hlamuseleni nyana katsongo hi mukhomishinara loyiwani na matimu ya yena ka ndzawulo ya maphorisa mi nga ni kombisa leswaku mukhomishinara la nga thoriwa namuntlha Lieutenant General Jan Petrus Skeepers ke mukhomishinara loyi a nga tirha a xiphoriseni malembe ya ku ya kwele ka 40 years so mi ta swi tiva ku 40 years a hi malembe ya tsanana i malembe yo tala lama kombetaka leswaku u tirhile hi ku tiyimisela u tirhile hi khinkhi
a korhokela tiko ra Afrika-Dzonga leswaku ku va na kurhula leswaku vanhu va sirheleleka hikwako lomu nga kona. Mi ta tsundzuka leswaku u vuyile a tirha malembe ya ku fika 30 a ri xifundheni xa le Gauteng a vuya a ta tirha kona xifundheni xa hina malembe ma ya ku ringana 10. Ni ngo ni kombisa ku ri i munhu loyi a tekeriwa ku nhlokweni ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta operational policing. Hikuva mi ta swi tiva ku na kwala ka hina i munhu loyi a langutisile timhaka ta policing a ri deputy provincial commissioner ya visible policing. Leyi ni swi tivaka ku visible policing loko mi vona timembara leti ti va ku ti ambarile uniform ti ka ti tirha ti famba ti khoma vanhu na loko ku ri na swin'wana na swin'wana ku va ku tirha hi ndlela yaleyo a va ri hansi ka command ya yena kumbe va ka va lawuriwa hi yena. Nakambe ka swin'wana leswi a nga vuya endla swona a swi tiva leswaku i munhu loyi a tirhaka K9 for nkarhi wo leha. U creditiwa hi ku va ri na ti-strategies ta ku to turn around policing loko swi fika ka crime prevention. Hikuva masiku crime prevention kumbe ku sivela vugevenga hi yona backbone ya vuphorisa kumbe ya policing. Loko mo tsandzeka ku va mi sivela vugevenga a ku na nchumu lexi mi nga endlaka xona. So u ta a ri very highly recommended. Hi tsakile swinene tanihi xifundzankulu xa Limpopo ku va hi kumile munhu un'wana loyi a nga kona. Ni ngo ni kombisa ku xin'wana lexi hi tsakisaka ngopfu tanihi vanhu va Limpopo i continuity in a sense that loko a tiri la a Limpopo u tirhile na ti-commissioner to hindza timbirhi. Se loko a hundzile ka ti-commissioner to fika timbirhi ivi yena a teka ntirho a wu yisa mahlweni swi komba ku a ku na ku chava laha hina hi nga kona. A swi tiva leswaku u ta swi kota ku va a teka xifundzankulu xa Limpopo a xi yisa mahlweni hi ka hi tirhisana na yena hi tirhisana na ti-deputy provincial commissioners hi tirhisana na ti-district commissioners ti-senior managers from the level ya ti-brigadier hi za hi vuya hi ya le hansi ka ti-constable. And na swi tiva leswaku i munhu loyi a tirhaka loko hi xilungu a hi ta vula ku it's one person that is firmly on the ground. Mi ta ti vona na ti-operation ku ta va ku ri ti-operation siku na siku vheke ni vheke ku vulavula ka premier wa hina ku ta va ku ri busy hikokwalaho ka ku i munhu loyi a taka a ka tiva ngopfu timhaka ta policing na ti-operations. Mi ta vona Limpopo yi ta ya mahlweni yi ka yi va yo leyi nga sirheleleka ku ya mahlweni khalaka. loko ka hi languta a hi ro sungula va ka xitulu lexi xa ku va acting provincial commissioner ivi va nga thoriwi sweswiwani va thoriwile i ncini xi nga tisa ku hambana. Ni hleketa ku loko u kha u tirha na vanhu ko tala ko va ku vanhu va ka hina nkarhi wun'wana loko vo fika va nyikiwa ku va khomela va hleketa ku loko va khomela va fanele va thoriwa. Nkarhi wun'wana it's not about that ku when you are acting you must be appointed. I ku u ti nyika nkarhi wa ku va u dyondza ka lava nga le hansi ka vona. Loko u kha u dyondza swilo leswi swi endla leswaku swi ku prepare kumbe swi ku lulamisela for the next position. And loko se mi ya kuma position mi ya yi kuma leswaku mi vupfile mi dyondzile swo tala ka lava mi kha mi tirha na vona. So ni hleketa ku ni le ka vona general wa hina Sketters va dyondzile swinene kusuka ka va Lili Dwaba the former provincial commissioner kusuka ka va provincial commissioner General Hadebe. So ni hleketa ku va dyondzile swilo leswo tala hi swona swi endlaka leswaku sweswiwani swi va nyika xitulu xa kahle kumbe swi va nyika that network ya ku va fanerile ku va vitaniwa provincial commissioner. Hikokwalaho hina hi hleketa ku va lulamerile loko maphorisa lava le henhla kusuka national va vula leswaku va lulamerile na province ya hina yi vula leswaku va lulamerile hi ku rhangeliwa hi premier. A hi voni ku hina hi nga ha vula yini na hina hi vula sweswo hi ku va lulamerile a hi yeni mahlweni hi tirha hi tisa ku cinca nakambe vanhu va Limpopo va sirheleleka. Se loko na mi ta va kha va tivisiwa ximfumo a ku ri na acting national commissioner ve ri yini vona loko va languta ka timhaka teta ku lwisana na vugevenga. Ya General Zimpane u hlamusela leswaku General Sketters i munhu loyi ka rin'wana mi nga n'wi tshembaka i munhu loyi a tirhaka hi ku tiyimisela na loko a rhumiwa a nga vuli ku ni ta tirha mundzuku u tirhela kwalaho leswi vulaka leswaku khinkhi na ku tiyimisela ku tirha swi va swi ri swilo leswi swi nga kona eka yena. Marito malawo ma tlhele ma ekhowiwa hi premier wa hina u vuyile a tiyisisa sweswo a ku na siku na rin'we nkarhi wun'wana u nga ta vitana General Sketters u ku na leswi na leswi ivi General Sketters va tsandzeka ku va va respond. Va ku sweswiwani that's why na loko va ka va endla ti-operation va hi vitana hi va ma-4 na ma-5 na mixo
ha pfuka hi famba nampundzu hikokwalaho ko ha swi tiva leswaku leswi va lavaka swona va lava leswaku vaaki va xifundzankulu xa Limpopo va sirheleleka. Mi ngo ni kombisa leswaku hina laha hi nga kona hi pfumela ku hi ta ya mahlweni hi ri province leyi yi nga safe. Must work for the very longest time we have been the safest province as compared to other provinces. I think we will maintain that spot where we are sitting. We are not even, intimidated by anything. We know that we're going to hold on to that position, and we will even do more than Shilungu Mashab. Vanhu va ka hina va ta swi vona a hi lavi ku vulavula va vulavurile ku reset agenda mi ta swi leswaku maphorisa le ka pfhumba ra reset agenda agenda yi vulavula hi ku va hi lulamisa xiphorisa xa hina maswaku xiphorisa xa hina nkarhi lowo leha xi vuyile xi pendapendiwa hi ti-branch to ka ti nga ri kahle hi yisiwa ka va madlanga hi ya kwihi hinkwako lomuya ka tindhawu leto ka ti nga fanelanga. So loko hi ka hi endla reset agenda hi la ta vulavula leswaku sweswiwani hi fanele hi tisa ku tshemba eka vanhu a va vuyi va va na ku tshemba ka xiphorisa. Loko va vuya va va na ku tshemba ka xiphorisa loko va vona swin'wana leswi endlekaka lomu va nga kona va vuya va mangalela maphorisa nakambe hi professionalize service. Loko hi professionalize service swi vula ku tirhelo ra hina ri fanele ri hambana na le ku sunguleni. Marito man'wana lama nga ma tshaha ma-general skepe swi nga ma vulavula u te nkarhi luya wa ku vanhu va tshama lomu ka ti-CSC kumbe lomu ka ti-customer service center aka client service center lomu ti-police station mi kuma leswaku vanhu va tshamile ve le tifonini va nwa tiya va nga heti va tshika ku va va tisa vukorhokeri eka vanhu nkarhi walowo hundzile. Nkarhi lowu se hi nge le ka wona i nkarhi wa ku vanhu va pfinya tidroko va pfinya masokisi va tirha swi vonaka leswaku hi le ku tirheleni ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo hi khikhi na hi ku tiyimisela. Ni mi vonile tolo ka TV hi ta ya ka yona yaleyo kambe a hi hetiseni ka leyi ya mukhomixinara lowuntshwa wa xifundza xa Limpopo. Mi ri yini hi va sandi lava nge a ho tlhelela ku eka xihlawuhlawu mi vula ku vantima a va kona lava va ta va ri mukhomixinara wa maphorisa a Limpopo. N'wina mi ri yini? Ni ngo ni vulavula mina a ni munhu wa tipolitiki khalanga ma swa ku xiphorisa xa hava tipolitiki mara loko hi ka hi langusa ma swi vona na kwele ka national ku ri mfumo lowu nga kona wu na hlanganelo ku na GNU ni vurile loko mina ni le ka tipolitiki mara leswi a ni nga ta kombisa swona swin'wana leswi nga ta mi kombisa swona ni nga ta mi kombisa ku nkarhi lowa wa ku va na xihlawulambala ku ya hi khala kumbe hi khala hi ndlela yaleyo a ya ha tirhi. Sweswiwani hi le ka xidemokirasi un'wana na un'wana loyi a nga fanela kumbe a nga lulamela ku va a tirha u fanele ku va a thoriwa hi nga langutisi khala ya yena ya ku xikimi xa yena xi endlise ku yini. Ni hleketa ku na sweswiwani general skeppers loko a thoriwile a va langusangi khala va langusile ku tiyimisela ka yena va langusile ku committed va langusa dedication va tlhela va vona leswaku hi yena mpela a nga fanela ku va a rhangela xifundzankulu xa Limpopo a swi nga fambelani na a xihlawulambala xa nchumu kumbe hi fika hi ku hi mhaka ku wa muhlovo wo karhi muhlovo loko swi ka xiphoriseni a wu tirhi hikokwalaho na loko mi langusane le ka national na kwa provinceni va tele vanhu va vantima va ka hina va nge le ka ti-position ta le henhla ene va ka va thoriwa ku ya emahlweni leswiya swa ku kombisa leswaku a ku na nchumu lowu hina hi wu tirhisaka loko hi ta laha ku select-iwa munhu based on merit hi xilungu u select-iwa kumbe a hlawuriwa hikokwalaho ka ku vanhu va swi vona leswaku u fanerile ene u tiva ntirho wa yena hi sweswo hina hi nga vulaka swona tanihi xiphorisa ene ha swi amukela na va ti-union ni va twile van'wana nkani vulavula na vona kolomu handle loko hi kha hi huma va ku hey hayi ha khensa national commissioner na provincial government va hetisele munhu wa ku tirha hi khenti. Ni mi voni tolo mi kha mi vulavula ka television ya nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga mi kha mi kombisa na ku mi khome vanhu vo pfumala maphepha va ku tlula 50 kumbexani mi byeleni sweswo mi ra ku endleka yini tolo? Tolo a hi ri na pfumba leriya ra Ritshepeng operation Ritshepeng i pfumba leri mukhomixinara wa hina a nga ri sungula mavhiki manharhu lama nga hundza a seketeliwa hi premier Dr. Phophi Ramathuba. Mi ta swi tiva ku hi minkarhi yo tala vanhu a va tshamela ku vula leswaku maphorisa ma endli nchumu vahlampfa lava nge le ku jikajikeni lava ri hava maphepha ya mpfumelelo
a ve le ku khomiweni. So kusukela kwalaho hi sungule ku va hi tirha hi matimba hi tirhisa nkarhi lowuwani ku hi famba hi langutisa lomu tindhawini leswaku ku nga va ku ri na vanhu lava nga hava maphepha ya mpfumelelo ke ene kutani loko hi va kuma hi ringetile ku va hi va khoma hi ndlela yaleyo ni ta mi kombisa leswaku tolo kunene vanhu lava hi nga vuya hi va khoma kona le a makhadi aka hansi ka vuphorisa bya makhadi i vanhu va ku tala swinene 115 lava hi nga vuya hi va khoma mi ngo ni kombisa ku kahle kahle 127 kambe loko se va ku 115 hi vuliyile hi va breaka hikokwalaho ka ku hi lava va fanele va tlheriseliwa matikweni ya vona ya rikwavo nakambe lavan'wana na vona hi vuya hi va khoma hi ndlela yo yaleyo hi nga langutisi na ku ri kumbe mhlovo wa munhu wu njhani ntsena loko ri hava maphepha ya mpfumelelo na vanhu lava va ka va tirhisa vanhu lomu mintirhweni ya vona va nga ri na maphepha na vona hi vuyile hi va khoma hi tlhela hi va khoma vanhu eka vugevenga bya ku hambanahambana so mi ta swona ku a xi kha xifundzankulu xa hina hi ta va hi hlayisa pfumba leri ra mahlweni loko kwale ka mavhiki lama taka mi ta hi vona na kwele va Mopane mi ta hi vona na kwele va Waterberg hi ka hi tirhisa hi tisa vukorhokeri ku endlela leswaku vanhu va kota ku sirheleleka ekhalanga. Vanhu lava vo pfumala maphepha i khale va kha va ti hanyela la brigadier khale va kha va hanya la Afrika-Dzonga a ku lo huma nawu ku mi nga ha va khomi lowu sweswi wu nga pfuxetiwa hi ku a swi tikomba se ku nga ha ri nchumu ku na nkama lowu a no va khale ngopfu brigadier kambe ku na nkama lowu vanhu vo huma matikweni le handle loko va ri hava maphepha a va ta ku loko va vona vhene va tsutsuma kambe sweswiwani ivi ku fika nkama lowu a va nga ri na mhaka wo tifambela va tlhela va hindza hikwalaho vhenini va ndla yiniyini na n'wina mi nga vonaka mi kha mi ndla ncumu tanihi maphorisa se xivutiso ku ta va ku sweswiwani ko va na loyi a nge te khomani nako i mani loko ku na loyi a nge te khomani loko ri ku hava i ncini lexi a xi endlaka swi nga ndliwi khale ni ngo ni kombisa ku vile na mapfhumba ya ku komba ku vilela wa ntlawa ya march and march mi ta swi tiva leswaku hi minkarhi yo tala maphorisa a va lavaka va khoma vanhu loko mi langutisa switatimende swa hina a swi kombeta ku hi le khomeni ka vanhu kambe hi minkarhi yo tala laha hi wile hi kuma ku na vanhu lava va ringeta ku tumbeta na vanhu va lava nga ha ri ku na maphepha ya mpfumelelo ku lomu mindyangwini ya vona so sweswiwani ka nkarhi lowu hi nge le ka wona vanhu lavaya va va expose loko va va expose hi le ku fambeni loko a mi yo langutisa xikota tolo a handle ka makhadi a hi nghena na hi miti na swivitano hi ka hi langutisa loko hi ku hi van'wana va nga hazi va lava ku yimela na ku xewetiwa a vo ringeta ku lava ku hlamula swirhende loko va kuma goza mambirhi manharhu va kuma ku maphorisa hi malawo ma kota ku ma va khoma mara ni ngo ni kombisa ku ri ehandleni ka sweswo va kona vanhu lavan'wana va tinyikelaka ku va lavaka ku tlheriseriwa matikweni ya rikwavo hi hlangana na van'wana va le a Bochum yi hala a Capricorn district lava va nga ta va fika va ku hina hi le ku yeni kaya hi la ku yisiwa kaya hi pfuneni ku yisa kaya so hi ku va kha ku tirhisaniwa na ti-embassy ti nga kona ta matiko lama le handle na maphorisa xikan'we na home affairs hi kotile ku va pfuna to loko va kota ku tlheriseriwa atikweni ra vona ra rikwavo loko a mi yo va a makhadi tolo na fikani a mi ta va mi swi vonile ku ni maphorisa sweswiwani hi lava lavulaka hi reset agenda vanhu se nga swi ku maphorisa va le ku tirheni ka ntirho wa vona ku tshemba ka maphorisa ku vuyelerile loko vanhu va vona vhene tolo ya maphorisa a vo tsutsumatsutsuma va tala na ndhawu liya hinkwayo hi sweswi ni vulaka swona brigadier ku sweswiwani loko va mi vona va tsutsuma kambe i ncini lexi xi endlaku loko va mi vona mavhiki kumbe n'hweti kumbe tinharhu leti nga hundza a va nga mi tsutsuma a wo hindza hikwalaho tlhelo ka n'wina se hi laha ni vutisaka swona ku i mani a ti mi nga ha endli leswi mi nge le ku swi endleni sweswiwani kumbe sweswiwani commissioner lava va ha ku fika ku volove va fika na ku hi vakulukumba a hi tshikeni timhaka ta ku hi fanele hi famba hi vutisela ku loyi a nga laha i mani loyi a nga fuyiwa laha i na maphepha sweswo ni pfuneni ku twisisa kwalaho no sweswi ku nga vula swona ku hi khaleka hi va khoma vahlampfa kambe ka minkarhi yin'wani maphorisa na ma hina na wona hi ta vulavula tiyiso ku nkarhi wun'wana a va swi teka ingaku ha swo va nchumu ingaku ha ko va nandzu wo kulukumba ngopfu kambe sweswiwani va tsundzuxiwile ku kombetiwa leswaku a ku na munhu loyi a nga na mpfumelelo wa ku va tikweni a ri hava maphepha malunghelo hikokwalaho na n'wina loko mi ri kona sweswiwani mi nge ku fambi Mozambique mi ri hava passport kumbe hi twa va ku veni le Zimbabwe mi ri hava passport milawu leyi nga leyi ya tika swinene hikokwalaho na hina hi le ku tiyiseni ka xandla ku endlela leswaku minawu ya hina leyi nga kona ya xiphorisa ya va home affairs kumbe ndzawulo ya xikaya yi xiximiwa ene hi ta endla hi matimba leswaku yi xiximiwa vanhu va swi tiva leswaku a wu fanelangi ku va tikweni ra van'wani vanhu
va ri hava maphepha ya mpfumelelo. ku na nomboro yin'wana yi tshama yi kha yi vulavuriwa ni la ku mi chucha brigadier kambe ku na nomboro yin'wana yi tshama yi kha yi vulavuriwa ya ku vanhu vo huma matikweni le handle va khandziyisiwa vhene la va ya chichiwa halaya hi 1500 ku na nomboro yaleyo ve ri yi vulavuriwa ngo 1500 tanihi maphorisa mi se swi twa swilo leswiwani ku van'wani va maphorisa va hehliwa hi swilo swa muxaka wolowo? A ni se swi twa loko vo va ri kona lava va nga na vumbhoni khalanga a va thumani na mina. Nomboro ya mina it's a public platform, van'wana na van'wana va yi tiva na kwala moyeni hi nga yi vitana, va hi byela ku swi le ku endlekeni kwihi, hi ta rhumela maphorisa ya hina ku va ya langutisa ku leswi swi vuliwaka hakunene i ntiyiso, nakona vanhu valava heta va khoma. Nkarhi lowu hundzile wa ku vanhu va ku he ku na vugevenga, ku na corruption, kumbe va nga ri ku endleni ka nchumu, vanhu va nga vulavuli. Loko mi nga ta mi kombisa hina hi khoma na maphorisa ma hina. Aka vhiki leri nga hela ku na xitatimende hi nga xi humesa swo hindza swinharhu laha hi khomaka maphorisa ma hina ku kombisa leswaku vukungundzwana a byi laveki. Loko a wu nga ri sweswo a hi nga ta va khoma, kambe sweswo ni nga ta mi kombisa ku loko vo va ri kona hakunene lava nge le ku tingheneleriseni ka timhaka ta vukungundzwana, ku ri na timhaka to khomeka kumbe ku ri na vumbhoni byo khomeka va hi nyika byona, hi ta ya hi ya acta nakambe maphorisa ma la hi ta ma khoma hi ma pfalela xitokisini. Ntiyiso xo hetisela loko mi ri ka miako ya n'we tanihi hi maphorisa i mani a vonaka ku yi languteka kahle, i mani a vonaka ku loko ri na laha ka byasi bya tsemiwa, loko ku hahluka xin'wana xa lunghisiwa, sweswo swa ku taniya i public works kumbe n'wina vinyi, na koho swi teka nkarhi wo tanihi kwihi loko miako ya n'we yi kha yi hlakala ku va mi yi lunghisa? Ni ngo mi kombisa ku ti-building ta hina to tala leti nga kona la xifundzenikulu xa Limpopo i ti-building leti ti manajiwaka kumbe ti nge le hansi ka vukorhokeri bya Department of Public Works. Public Works hi yo yi nga nyikiwa vutihlamuleri ya ku va yi langutisa ti-building tona letiya. Nakambe loko ti kha ti hlakala infrastructure leyi nga fambi kahle hi vona nakambe va ta langutisa ku swi fika kwihi, ku endliwa ti-assessment loko ku fanelaka ku va ku lunghisiwa swo karhi ku lunghisiwa. Kambe ni ngo mi kombisa ku na hina tanihi xiphorisa a hi tshami hi mavoko, swi kona swin'wana hi kotaka ku va hi ta endlela swona ku fana na ku tlilina. Ni ngo ni kombisa hi nge expect ku public works yi ta hi tlinela police station ya hina. Ni ngo ni kombisa hi police station ya ka Malamulele. Loko ko va leswaku police station liya yi ri hansi ka public works, swi la public works yi hi pfuna ku va yi langutisa ku muako wu le ka good condition, lowu nga ri ka good condition hi kombela hi vulavisana na vona ku va ta lunghisa swo karhi. Kambe leswiya swa ku nkarhi wun'wana mi basisa mi tisusela maphepha mi khurhela loko ku ri na byasi hi ndlela yaleyo i vutihlamuleri bya station ku hi vona leswaku xitechi xa hina xi le ka good condition, xa kota ku tshameka, xa kota na ku va xi amukela vanhu lava nghenaka siku na siku ku va va ta kuma vukorhokeri. Se swi vula ku i public works leyi nga ri ku lunghiseni. A ni ri laha a CSC ya n'we a Giyani, loko a ku ri na maseyila laya ma lamu timovha ti paka kona loko fika ku lo sala tinsimbi, se na hlamala a ta ha vekeriwa yini loko ku ri ku a swi na nkoka. Hi ku loko a swi ri na nkoka swi vula ku loko maseyila lama ma hlakarile kumbe masukile a ma ta ku vuyisiwe man'wani mantshwa. Se hambi swi ri tani leswi mi nga hi hlamula swi vula ku se ha swi tiva ku loko se swilo swi nga fambi hi ya kwihi. Swi tshamisekile swinene, nkarhi wun'wana na wun'wana khalanga hi vulavuleni hi kota ku ololoxa lomu swilo swi nga onhaka kona. Se swinene brigadier Khensile i brigadier Hlulani Mashava va lava va kha va vulavula hi timhaka ta ku tivisiwa ximfumo ka mukhomishinara wa xifundza xa Limpopo. Se swi vula ku loko i ri ha maphepha loko se i vona vhene hi ta ku vona khi i hlanula swirhende, kambe mhakankulu a hi ku vona i hlanula swirhende. Mhakankulu i ku loko i ri ha maphepha lunghisa maphepha ya wena, lunghisa maphepha ya wena. Loko ri ku swi ta ku lava ku i ya a Zimbabwe, famba a Zimbabwe ya lunghisa maphepha ya wena i vuyi i ta ti tshamela kahle hi kha hi swi tiva ku holo a nga tshama la i mani mara i wele kwihi. Ma vo mhaka kona hi ku van'wana i suka kaya a ri Innocentia, loko a fika hala a va Eriki, loko a ya ka xifundza xin'wana a va Jono, sweswo swa ku taniya naswo swa hlupha. Ma vo mhaka kona kambe hayi hi walowo nkarhi va ka hina hi buleni ku ri 30 minutes ta mune laha yi va awara ya n'we
ta bula na n'wina ku ya mahlweni tsundzukani ntirho loko yi ku hafu ku bela awara ya 13 hi ta va hi kha hi bula na holobye se hi nga se fika ka holobye a hi buleni mina na wena kwalaho nga kona 0860 0025543 i nomboro leyi tirhisaka kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 na le Mpumalanga va ya ku tiviseni ka mukhomishinara loyi a nga ta va a kha a va mukhomishinara wa xifundza lexiya mi ta tsundzuka ku dokodela a vo va ku acteni kumbe xana va ta vhela va thole vona kumbe va thola n'wana la ni nga kona la a ni koti ku swi vona ku va nga va se va tivisile ka mintirho wa ko vete wu ta sungula sweswi hi awara ya 12 ni tshemba ku nga ri khale ta swi twa ku i mani mukhomishinara lontshwa wa le Mpumalanga kambe ke a hi ku timingisi ro mina timinete tinharhu ti nga sala ni nga bula na wena hi nga se ya mahungwini ya misava hi twa ku ri yini wena hi ku tivisiwa loko ku nga koho ka mukhomishinara wa maphorisa hi ndlela yaleyo 0860 0025543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na un'wana ni rhumelaka ku na nxungeto wa madzolonga eka ku hlawuriwa ka muyimela loyi a nga va ku muyimela ku langwa wa ward mande 13 kumbe wa 31 kumbe wa 13 yimani ni swi languta kahle ka masipala wa Collins Chavani kasi hikokwalaho ka yini swi fanele swi lweriwa swi leswi ku swi lweriwa hi leri nge yini hi ku vanhu lava va lava ku hi pfuna hinkwerhu va lava ku hi korhokela hinkwerhu se swi vula ku loko ku ri va lava ku ta hi korhokela hikokwalaho ka yini hi nga swi mukeli ku hayi swi tshamisekile a ni swi twi ku u angula ku yini ka mhaka yaleyo hikokwalaho ka yini swi fanele swi lweriwa 0860 0025543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM vanhu loko va nga se tshika okay ku na muyingiseri loyi nhlekani Mpfukile papa mina hi pfukile minjhani na mina ni pfukile inkomo ni na ku hindzisa hungu rin'wana ya maphorisa ni ta hi tshikela pa mthombeni vatshungu ni na ku hindzisa mahungu lawa ka ku na ve masiku lawa ve ku na ti-short influencer or whatever sweswi va swi vekisaka swona ni kombela ku vatsonga va ka hina katsa na vona machangani muhaxi loyi a haxaku laha va faneke mi swi tiva ku ku na leswiya va nga swi tlangaka swa magava lomuya va lava ku tlangaka swa magava hi nge pfuki hi va alerile rediyo leyi yi na minongonoko ku hambana ka yona ku na ya ku rungula ku na yini loko na ha tsundzuka kahle nga kusuka pfuka xa 2015 mi kha mi haxa nongonoko lowu so ku na matirhelo ya kona leswi tirhisiwaka swona ka nongonoko lowu a mi nge ti mi ta directiwa ku mi fanekele mi haxisa ku yini hina hi yingisela ku nongonoko lowu ku nongonoko lowu a wo rungula nongonoko ku vulavuriwa timhaka ta risima swinene hi yona mhaka va vone na van'wani va ri kwerhu lavo vulavula va nga hala mhala va kombisa timhaka ta ka lava mi nyika va ku mi mukhanselara hikuva mi pfuna vaaki va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku ya hi laha ku hambanahambana ka tindhawu leti va nga tshama ka tona se swa magava leswi va ku swi tlangaku a va swi tlangi kambe va nga ti va ta tlangela ka Afrika wo vulavula laha hi vulavula timhaka ta risima laha a hi le ku tlangeni hi ndla swa serious leswa yini na yini a ni xaviwangi hi munhu a hi swi na bula na khale nga ni twile ku ni heteleli ku mbona kambe hi kombela ku a va swi tivi ku na laha va faneke va vulavula swona swa vona laha loko ku ri ku na swin'wana a hina hi tshama ka nongonoko a hi ta foyina hi ku khalanga ku na mhaka ya 1 2 3 hi kombe mi lulamisa se laha swa bolo ku ka mi ni vonga ku se wa hambuka loyi mi faneke mi ni vutisa kumbe mi ni tlhontlha kun'wana miehleketweni leswaku ni kota ku na mundzuku ni vuya se xikombela ka xona xi hindzisa lexikulu before va nghena ka swin'wana va languta na human capital ya munhu ku munhu loyi i na nkarhi wo leha ku fika kwini a kha haxa nongonoko lowu a hi va hi loko va mi veke kwalaho va veke hikuva va vona ntokoto wa n'wina na vutivi bya n'wina munhu un'wana na un'wana na swihoxo swa yena inkomu nikhesini ni kombela ku hands off to you please inkomu a ni lange ku hi nga vulavuli hi swona hi ku leswi ni nga swi lemuka hi ku vanhu vo tala lava va ku va kha va vulavula a va hi yingiseli se loko vanhu va nga mi yingiseli mi nga va hlamuli na n'we a hi vulavuleni na hina hi yingiselanako hi ndlela yeleyo ma hi vona ka ko a hi vulavurisini sweswo se hi nga yi nghenisi la ni voni yi ringaneleli ku hi tisa lani
ai kwale va nga koha va vulavule koho laha le ka Afrika va vulavula aka rixaka la I mina to kubila wara yan'we hi kumeni mahungu emisava na Rulani Mzamani hleka munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela inhlekani botpet na muhumelerisi botpet mata a ni ku mi ta ni vutisela brigadier xivutiso lexi a mi tala ku xi vutisa mi ku loko va hlamusela timhaka ta ku vaphorisa ma vona a ma va khoma va hlapfa kumbe vanhu lava nga ri ku va la tikweni lavo pfumala maphepha mara a ma swi teka nga ku ha ri nandzu ngopfu a ni ku mi ta va vutisa ku maphorisa lama a ma swi teka ku nga ha ri nandzu ngopfu va byari vutihlamuleri bya mixaka muni a na va ri ku swi endleni ivi va hetelela va dzika va nga ha swi endli se vutihlamuleri lebyi vona va nga byi byara I bya mixaka muni kumbe tiyo nghena tijamu 1 swi nga havi nchumu sweswi va nga tlhela va pfuxetiwa va byela loko va kha va tshika ku va endliwe yini a ni kumbe mi ta ni vutisela xivutiso xexo botpet mina na yona proof ne ya leswi va swi vulavulaka brigadier a ni ri la a Midas ni karhi ni lunghisa movha ku ri Thursday last week ku na vahisa van'wani va ku huma matikweni le handle va maketa la Cashbuild ya le zone 9 a Meadowlands maphorisa ya zone 2 a ma le 3 ma teka ti 1.5 leti sweswi meta ku ti hlamusela va tshama va tekile botete a va hetanga na 30 minutes va hisala va vuya phorisa leri ri lava ku kuma mali ya ku lunghisa movha one phone ya maphorisa va ta teka va hisala a swi tekanga na 30 minutes va fika va hisala va fika va teka vanhu lavaya 1 2 3 misela fika huma se va huma va hisa va vuya va ku humese ti 1.5 va ri 4 misalo ya se wa huma nghena Midas a xava ti prepares a lungisisa movha yena a lungisisa suspension hinkwayo mali nje 30 minutes nyana ebutpet 30 minutes enhlekani botpet muhumelerisi na vayingiseri ni nga tivi hambi ni to va ni huma mhakeni botpet mani mara ni na mhakanyana leyi ni khumbaka ngopfu moyeni botpet mativa ni twa ku vava ngopfu loko ni langusa ku onhaka ka vuxaka bya vanhu va SADC botpet a swa ha ri ku ni khomeni kahle ende loko ni langusini vuxaka lebyi bya vanhu va SADC byi onhaka hikwala ka mifumo ya hina leswi hi ngo mifumo swi le ku onheleni ka hina vanhu hala hansi vuxaka botpet SADC a ku lava yi hi lunghisela timhaka ta ku ri ku matiko lawa ya hina ya SADC swiyimo swa wona swi kumeka swi tshamiseka swi lungha botpet hi ta sukela ku kombana hi titiho na ku vulavula na ku biha ku ri ku mani u zonda mani hi mhaka ya ku ri ku mani u le kwihi swi nga ri nawini kumbe xani njhani SADC a yi lunghisi timhaka ta yona botpet ta humaka leswo tala King Khupani ka Mninginisi block 3 enkomo inhlekani na vaxumi khalanga na muhumelerisi Ncindani a hi kombela ku khalanga n'wina mi kota ku fikelela ka va xiphorisa bya le magondweni mi hi kambela ku michini ya ku pfuxeta PDP a di le ku tirheni tindhawu leti hinkwato Giyani Malamulele Vuwani hi le ku hluphekeni hi ku la ku pfuxeta PDP se n'wina mi kota ku yi fikelela varhangeri va hi vutisela ku hi tsariwa la ndleleni hi ku se swi le ku expireni hi khomile mapapila ma ka vadokodela hi khomile hinkwaswo hi endleterile swidobe na swona mara a hi koti ku fikelela hi ku michini a yi le ku tirheni ene se swi na tin'hweti khalanga hi twa ku endleka yini kumbe va ta hi pfumelela hi famba hi nga tsariwi lomu mapatwini kumbe va hi byela ku hi endlisa ku yini n'wina mi nga na kota ku fikelela khalanga tanihiloko mi ri muvulavuleri wa rixaka hi zameni khalanga Inhlekani ri xili botpet xikan'we na muhumelerisi kokwana Ncindani na karhi na vatwa michaviseki mi karhi mi va vutisa swivutiso liya swa ku ri va ku vona
a va swi tivi ku ri maphorisa va teka mali leswiyani ko va ku yimamisa tintiho va swi tiva bot phet ntiso lowu va wu tivaku ma vona ku fana la Vista la UJ la leyi nga la bara la maphorisa le magondweni na bot phet vo ti holela hi vona hi voxe leswi ndliwaku laha taxi le ku yi ta laya tirhisa thekisi mina ku ta ntirhweni na ku tlhela loko thekisi yi fika yima laha na madyambu kokiwa yi vuyisiwa tlhelo driver ehla yena yima laha ndzhaku laha swi herile a nga chekangi nchumu ku humelela yini taxi le ka xiyimo xa njhani mali ntsena vo ti holela laya na muholo va holaka a ni tivi ku va hola muholo wa ku tirha yini kombo tiphete xikalavito munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela ukayelelexi eka Afrika wa vulavula muhaxi wa kon'wana ni nga se hlamula xivutiso xa n'wina a ndzi ri le kaya lehi weekend ya ku hundza munghana luwa wa n'wina luya nawu Maboko Hlangwana tlhele a ni tsundzuxa ku mi xeweta muhaxi Pat Khalanga na swi tiva ku na vakhalabya va kokwani Justice Makamba le ku yingiseleni va ra va hambana na nongonoko lowu ku hlamula xivutiso hi ku kongomisa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula Ete sumingsiro mgana lonene FM 14 minute ntsena pela wara ya 13 khesiri maunga msava rulani mzamani khesiri nguna hinkwenu mga kota ku tisa mi nga kandisa marito hi ku ya ku hambana ka n'we mi kha mi tisa mavonelo na matitwelo hi timhaka to hambana hi ndlela yaleyo va arile brigadier loko ni va byela ku veri ku na swihehlo swa ku na vanhu va maphorisa va khandziyisaka vanhu vo huma matikweni le handle va fika va va chicha hi 1500 rand n'wina mi ri swi kona se a hi ndleni sweswi va nga vula loko mi ri na vumbhoni byi hundziseni byi ya ka lava va faneleke ku va kuma vumbhoni byolebyo ku lava va fanele ku va tshinyiwa va hetelela va tshinyiwa hi ndlela yaleyo i timhaka leti hi nga langutana na tona tanihi tiko mingisiro munghana lona FM se ni ku pfumela ku na wehe kwalonga ko u ta hoxa xandla ku tisa ku hambana eka timhaka leti hi bolaka ha tona 0860 0025543 na ha ri teka riqingho rero kasi ke hi hafu ku pela wara ya 13 hi ta bula na holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa bombiwa eka manana Kubai va nga ta va kha va vulavula na hina loko hi kha hi languteka timhaka toleto hi ndlela yoleyo kasi ke a hi koti ku timhaka leti hi nga na to hi ti 0860 0025543 loko na ha tshamile laha ku hinde Margaret Khosa wa le ka Mungongoma a ku khalanga no hinda ni mi xeweta ka na swi tiva ka mi ni tivi mara ka radio mantiyo ene mpela ni nga n'wi tivi mina Magi hayi mativa sesi Magi na a hi ku timingisiro mina 0860 0025543 ku ra mi nga yingisela mi ri koho ra vuntlhanu leri ku horile la Giyani a ku titimeli a ku hisi hi ndlela yaleya kambe xivutiso ku ta va ku lava nga mbala tijesi a va ve va ri lana ne lava va nga mbala tijesi a hi va la kumbe ku endleke yini kumbe lava nga mbala tijesi hi vo va la hikuva tolovele ku ri va ri karhi hisa ku hisa hi timhaka leti mi nga na tona hi mitwenini ka a hi mitwenini va ka hina 0860 0025543 mi kandziyisile rito se ha kandziyisi rito timhaka leti ta ku va ku lweriwa ku munhu a lwela ku hi rhangela kumbe a lwela ku va mukhanselara ku ze ku kwetlembetaniwa ku va ku ri xivangelo ku ri yini hiku swilo leswi swi nga fanelanga swi va tano na ku fana na sweswi yan'wani mavandla ya teka xiboho xa ku va mi langhisa ku i mani loyi mi lavaka leswaku a va mukhanselara wa n'wina ni vona swi va swi ri kahle hiku swi vula ku swi mi nyika xifaniso xa ku lava mi tsakelaka ku va va mi rhangela ka miganga ka n'we hi ku loko mi nga mi vhota ka local government ka mfumo wa miganga ka nhlawulo lowu tako mi ta nyikiwa tibalo tinharhu aswo va ta mi dyondzisa va mi byela ku lowu n'wana ta va muhlovo wa njhani lowu kambe mi ta nyikiwa tibalo maphepha manharhu
rin'wana ro vhotela mukhanselara wa n'wina, rin'wana ro vhotela vandla leri mi ri tsakelaka, rin'wana ro vhotela vandla leri mi ri tsakelaka. Lama mandla lama rin'wana i ra masipala wa xifundzantsongo, rin'wana ra wa masipala wa lomu tshamaka ka wona. Ma swi vona? Se loko mo kuma mukhanselara lowu mi n'wi lavaka mi kuma na vandla leri mi ri lavaka swi vona yini? A hi amukeleni mingisero wo sungula hi loyi nhleka. Kokwani Khalanga. Hikokwalaho ka hemilaka swa kokwani na a mi ni humesi mepeni la. No ni ntukulu wa Khalanga se ni fanele swi la ku vulavula na kokwani va ri ndlwini. Ku se i nga ri se mi ni humi ni jampisela se a ni nga ha kumi nchumu laha handle la kambe mi swi ri tana hi mutwini mi ri yin'we. Kokwani Khalanga mani mina ni na leyi ya hina va le matikweni ma le ehandle le. Ya. Mhaka leyi hi le ku yi khomeni hi minkarhi yo tala kha hi vulavula hi yona kambe ndo vona i nga ri laha ku nga na kona ku nga na mongo a hi ku khumbi. Hi mhaka leyi kokwani Khalanga loko sweswi a va ri ku vulavuleni nkulukumba wa maphorisa va vulavula hi timhaka ta timali yini na ntirho wa vona ende va right. Mara laha se hi nga kona i ku loko hi ku vona ka mavonelo ma mina a ndo vona i nga ri loko ku ri ku varhangeri va hina cause hi za hi va lomu hi mhaka ya ku tsandzeka ka varhangeri va hina. Loko ingi aka vurhangeri bya hina byi byarisiwa vutihlamuleri ku loko va hi kuma hina lava hi sukaka kona leyi va fanele va byala vutihlamuleri ni vulavula hi ti-president. Ku fana na loko tihomu ta ka Khalanga ti ya dya mavele ya ka Ncingani tihomu a ti kumi nandzu ku kuma n'winyi wa xivala la swi nga ta langutisiwa ku siza tihomu ti ya dya mavele ya ka Ncingani swi vula ku xivala a va inani kumbe varisa va kona a va ri se swona. So va ka Khalanga va kuma nandzu loko ku ri ku vurhangeri bya hina byo byarisiwa vutihlamuleri swi vula ku a hi ta vona swin'wanyana swi futhi kambe hi ta byarisiwa a hi ngheneni kwala ntukulu wa mina hi byarisa vutihlamuleri hi leri nge yini hi ku a hi languteni loko hi vulavula hi vurhangeri lebyi byi nga kona a Mozambique hi vurhangeri lebyi nga kona a Zimbabwe na swi tiva ku ni nga ya mahlweni ni hlaya matiko hinkwawo kambe ni yima kwalaho byi hlawuriwa hi vaaki. Se loko ku ri ku n'wina tanihi vaaki mi hlawule vurhangeri byebyo lebyo hi fika njhani ka ku ya byi byarisa vutihlamuleri ku ve i vurhangeri bya n'wina phela hi n'wina mi nge ti hoyiko loko ku ri ku tiko leri hi laha ri onhaka a ri onhiwi hi laha. Kokwani Khalanga vurhangeri byi hlawuriwa hi hina ivi ku va hina lava hi va vekaka laha mara loko hi hete ku va veka matimba lama ya hina hi va vekaka hi wona va fika va hi vutlela wona a ha ri nchumu hina. Mi ta tsundzuka sweswi kokwani Khalanga va ha ku vulavula ku Mnangagwa u fanele a engeteriwa malembe ya ku a va a karhi a fuma tiko kumbe vanhu va aka tiko ra Zimbabwe va ri eku hluphekeni. So a va hi nyiki matimba ene loko ho vulavula va ta hi raha minomo. Se hi mhaka ya ndlala hi boheka ku se hi tsutsuma hi tale ende loko mi langutisa kokwani Khalanga a hi leswaku ho va na vuseti leswo loko ho tsandzeka ku lunghisa ku nga ka ku nga lunghi swi nga ka swi nga lunghi mara vurhangeri bya hina a byi swi koti ku swi lunghisa. Kokwani Khalanga mo ni vulavula hi Pafuri border ku nghena mali yo tala ngopfu laha Pafuri border ne a tikweni ra ka hina ra Mozambique mara loko mu huma patu leri mi famba etikweni ra ka hina ri hlakale ngopfu leswi nga ti kombeki ku nga ri ku na mali leyi nghenaka. Leswi komba ku vurhangeri bya hina a byi swi koti ku va byi maneja swintsongo leswi byi nga na swona. Kumbe a swo vula ku mali leyi yi nghenaka hikwalaho Pafuri gate kumbe leyi tirhaka yi humaka laha ematshan'wini ya ku yi lunghisa patu a ya ha swi koti hi mhaka ku na swi swo tala leswi tiko ri swi lavaka. Se swi vulaka ku vandla switshiya swa ku vana va munhu va tsemela na nhloko ya njiya se va ya tirhisa ku antswisa swin'wana va vona ku swi ri swa xihatla. A swi hi ndlela yeleyo hikokwani Khalanga mali yi tele leswi vulaka ku hi ku ya hi nkarhi lowu hi nga hlongola maphutukezi hi wona hi ku hi ta sala hi lunghisa hambiloko hi lo lunghisa hi 1 a swi fanele swi lunghini. Hikokwani Khalanga mo ni mi byela leswi loko mo endla xibindwani xintsanani ku n'wina mi ta kota ku ti hanyisa mi a ndi swi lavi ku tirhela South Africa kambe sweswi na South Africa hi mhaka ya ntshikelelo wa laha mina ndi humaka kona. Ndi tirhe 10 years a ndzi ri kaya eMozambique tata wa mina u endle xikepe hi yena wa ku sungula ku endla xikepe xa ku crossa sa timovha ti jampa eLimpopo river
mfumo lowu a fane a pfuniwa hi wona wu ya n'wi tshama na n'wini a tshama kha a hlupheka sana hi ya pfuneka kwihi loko a wu n'wi tshama na n'wini hi leri nge yini a wu ku yini a wu ku vana na maphepha a wu ku hakela xibalo a wu yini swibalo leswi va swi lavaka a swi heli loko mi languta swibalo leswiya mi swi vona ku a swi hi yisi helo ende a va langutisi ku na mamiliyoni ya vanhu va pfunekaka hi ku vona va tsandzeki ku endla bridge ra ku crossa Limpopo River so nhlupheko kulu phela hikokwani khalanga loko mo hi khoma namuntlha mi hi funga mi tsema tintivu ti ta hela va nghenelela na le ta minenge va kha va tsemelela va kha va funga eka hi vuya la hi mhaka ya ndlala kambe ke a hetseleni a swi koteki ke ku mi vuya mi ri na maphepha manene hi ku a ni tshembi ku Afrika-Dzonga va mi zonda loko mi ri na maphepha va mi zonda a va hi zondi Afrika-Dzonga and a ni swi tsakelanga leswi ni nga swi twa ku South Africa yi fanele yi byarisiwa evutihlamuleri kumbe yi fanele ku yi hakela hikuva hi mhaka ku va yi le ku pfuneni vanhu swa koteka mara kokwani Phete hi ta vuya na maphepha vanhu va ta vuya na maphepha still ma ha to pfumala mintirho hikuva maphepha vanhu va ta va endla maphepha loko tiko ra hina ri nga pfukaka ri endla vutihlamuleri ku na hina hi va na vutshamo ya kahle mi ta tlhela mi handzulela na maphepha lamaya a ni hemi no hayi let me tweet ai kumbe ni van'wana mi twini botwa mina khaesa enkombo botwa mina ai ya hileswaku swi vula ku timhaka leti nga tikulu la i ikhonomi loko ikhonomi yi nga se tshamiseka swi vula ku xiyimo xa ha ta tika a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ku na munhu la kona minjhani khala hi pfukeli minjhani buti hi pfukeni mhaka leya immigration yi ta tika mani ku na hikokwalaho ka ku na vanhu lava phuxaka borderless Africa vona va tshama a Sandton va na ti-bodyguard hina swisiwana hi ya dlayeliwa lomu tindlwini hi swigevenga kambe vanhu lava phuxaka ti-borderless Africa a vo tiveka phela va veka hi n'wini ya mi twisisa kwalaho ku va kuma matimba ya ku vulavula a ni ma swi vona mina mina ni nyikiwe matimba ya ku vulavula ka Afrika wa vulavula ku na van'wani va nga lavaka ku vulavula mi kuma ku a va swi koti ku nghena la riqingho ri vuya ri tsema kambe a hi pfumeleni ku leswi va vulavula hi timhaka ta borderless Africa borderless Africa onge yi tlhela yi fika yi tshikelela swisiwana hi swona loko ri yi tshikelela swisiwana hi ndlela yihi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani butpet njhani buta mina hi pfukeli n'wina minjhani ya hi pfukeli mi vulavula na Jabulani Novela la Ivory enkombo Jabu la ku vulavula hi mhaka leya ya ku hakerisiwa ka vayisela vo mali handle la ya a ni ri la a Gauteng va implemente mhaka leya ku every Thursday va famba va endla ti-operation la ta ku teketela vanhu la va va teka loko va fika police station va humesisiwa timali endzhaku ka nkarhi i va a wuyini munhu so sweswo ni nga nyika mbhoni bya swona butpet loko ri ku mi byi lava swa endleka sweswo butpet leswi swi vulaka ku mixani swi ngoka swi nga se fika hala Limpopo hala ku nga na mabrigadier Mashava swi nga va swi vula ku lava va Lieutenant General Mthombeni va nga va swi tiva swi endleriwa phakati police station sweswo butpet va teka va ya na vo police station a ni ri ku na ti-bail ku na yini a hi mhaka ku mixani va nyikiwe admission of guilt na swin'wana na swin'wana va hakerisiwa ku yini sweswo n'wi vulaka swona a nga vuyi na xilipi munhu wa kona ku komba ku ri i hakerisiwe mali ya whatever leswi mi swi vulaka and then leswaku mali yaleyo yi ya ka individual kona la police station ya swi ta vula ku i swin'wana swa leswi fanele swi manga ya va kona vanhu vo ringana vo ma-10 ni nga kusuhani na vona va ku huma le handle leyi va nga vuya 2 times futhi hileswaku ku ve na ti-15,000 timbirhi no lava va humesisa 600 hi munhu hayi 1,500 ni hayi 1,500 600 so ya ta vuya kinga yi hala ka maphorisa ya la ka hina la no
ni twile buti wa mina khensa tlhelo ri mi nga ta na rona a hi hetiseni loyi hi nga siya ka nhlokomhaka ta mahungu tsundzukani ntirho loko hi heta ku vulavula nhlokomhaka ta mahungu hi ta hundza se hi ya ka ya bula na holobye hi twa ku timhaka ta IDAC ti fambisa ku yini leswi va nge va le ku reseteni va la ku ta va na ntsevu wa tin'hweti vo ta kha ku endleka yini va ta va ri kona holobye Mamuluku Khuba hi nga ta va ka hi bula na vona nhlekani lowu a hi ku tumingisa ra mina nongonoko eAfrika wa vulavula 0860 002543 nhlekani Aya Bothphethe. Buti wa mina mi njhani? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile ha khensa swinene loko mi hi bela riqingho mi rini n'we? Bothphethe ntlumingiso rin'wana tolo a vulavula hi muakatiko wa Malawi la ngeti u le ku vuyeni. Ya. Ivi loko no ku lomba vhiki Bothphethe a ni lava ku lomba 2 weeks ni kombela ku lomba vhiki hi swiper wena ya tshama eMozambique mehe ni tala ni ta va xin'we switswariwa xa la a wu nge ri heti vhiki we Bothphethe ni vula leswi loko va ka a va hambe va thya xihambe swi swa nandzika ku swi vula ku a va swi tivi swiyimo leswi hi hlanganaka na swona ene loko hi strike a ni ri mi ri go back to fight for your country loko hi strike le kaya leyi ku ve na strike na hi kombisa ku vilela hi mbuyelo wa tivote a hi ri ku ringiseni ka ku lwa kokwalaya ivi mfumo wa la South Africa u tlha u pfuneta evandla ro ri lwisaka hi ti-helicopter ku a ti hipi ti tear gas mara mi ri a hi fambeni hi ya lwela tiko loko hi ri lwela ivi vurhangeri byo vona va swi endla hi ti-interest ta ku ponisa ti-business ta vo leti va nga na tona eMozambique a va na mhaka ku hina swisiwana hi kuma yini ka to ti-business letiya a mitirho ya hi kuma ku ka ti-business to tiya a ni ngo swi nga endleka mi kuma ku a mi kumi mintirho kambe mi kuma vukorhokeri phela swa endleka mi kuma i business leri ri ngo mi tisela vukorhokeri kumbexana ri mi tisela xinkwa kusuhi na le kaya kumbe swin'wana ku hava vukorhokeri leswi swi vulaka swa vukorhokeri hina hi swi language yo le a hi ni vula leswi mingiseri wa mina ni vula ku swa endleka mi kuma ku loko mi ku va sirhelela ti-business ta vona a hi nge kumbexani business ra vona i vhengele ro xavisa swakudya swi vula ku va mi tisele vhengele leri nge le ku mi tiseleni swakudya kusuhi hi swo ni vula ku so vukorhokeri a ni vuli leswiwa swa ku va mi ndlela mapatu kumbe a ni vuli swo swena Mativa Bothphethe loko ku vekiwa president Chapo exitulwini a vekiwe in closed doors a ku pfariwile laha ri kona swi endliwe hi yini why ku nga ri na mani lama ma swi vona ku a ku ri nyimpini and ti-president tin'wana ti nga rhambiwa ku va koho leti ti nga swi twisisa swa ku leswi a swi le nawini a ti ange Ramaphosa a rhangelekela ya va kona leyi a nghena a vona ku vekiwa ka president leyi vekiwaka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle yi nga basangiki u vekiwa swo vanhu va handle va le ku toyitoyeni just because swilo leswi endliwaka laya kumbe njhekanjhekisano loyi hi ta wu yisa mahlweni siku rin'wana buti wa mina ni khenseni nkarhi wa mina wu ni vonile ni khenseni tlhelo rero na khensa swinene hafu ku bela awara ya 13 a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va emisekweni kusuka kwalano hi bula na holobye nhlekani laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mingisero wa munghana lonene FM sweswi hi nga ku tshembisa ku hi ta ku tisela vativi na vinyi va yona hi la ku bula na holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa wa Afrika-Dzonga holobye Mamuluku Khuba hi bula na vona la endzhaku ka loko va ve na ntshamo tolo na vateki va mahungu va vulavula hi swilo swo tala leswi swi khumbaka timhaka ta mafambisele na le ka xiyenge xa IDAC a hi bule na vona hi twa ku va ri timhaka i tingani holobye nhlekani mi amukerile laha le ka munghana lonene FM na msaweta khalanga ni saweta na vayingiseli va MLFM mi nga heleli mbilu holobye hey ntirho wa n'wina wu lava ku hi tshama hi kha hi mi vitana siku na siku nkarhi na nkarhi hi lehiseleni mbilu hi nge swi endli swoleswo ma hi pfuna ku ri hi swi kota ku hlamusela vayingiseli na vatshami va Afrika-Dzonga ku ri hi le ku endleni ene xana why hi endla swoleswo so mi le ku hi pfuneni na hina so ha tsakela swoleswo inkomo holobye a hi sunguleni kwale masunguleni tolo a mi ri na nhlengeletano na vateki va mahungu mi kha mi vulavula ngopfu hi timhaka leti nge le ku humeleleni leti khumbaka xiyenge lexa xa IDAC kumbexani mi nga sungula mi andlala xifaniso xa ku kahlekahle tolo a mi byela rixaka ku yini
lona khensa swinene a hi byela vuxaka ku ri ka IDEC xo sungula leswi vanhu va nga swi vona and South Africans va va na ku ri va worried ku ri institution leyi ya IDEC leswi nga tshamisa swona because yi endlele ku ri i swi kota ku lwisana na corruption na masiku lama leswi vanhu va nga swi taka Madlanga Commission ku ri vafambiseli va this organization a va fambisanga swilo kahle so a hi vulavula ku ri ku fambeni ka mhani lava va nga khoma va Andre Johnson ize suspenda 4 employees lava va nga chief inspector na ti-investigators tin'wanyana and then hi tlhela hi vula ku ri mina na NDPP advocate Mothibi hi bona va nga khoma NPA hinkwayo le ku ri loko yi languta ku ri IDEC i follow under NPA so leswi tshama ku under NPA swi endla ku ri hi swi kota ku ri NDPP Mothibi a swi kota ku ri a reviewer all the cases a endla ku ri the cases leti ti nga ko court ti nga endleki ku ri swi fambisiwe wrong ku famba na leswi swi nga fambiswa hi case leyi a va khomise General Khumalo hi yona loko hi languta kwalaho advocate Mothibi va ze va announce ku ri case yabo Khumalo drawile nge tlheli ya mahlweni because a yi fambisiwanga kahle and ku hava case a swi nga fanelanga ku ri va khomiwa for mhaka letiya ta ku ri va qache munhu swo vumbirhi a hi vula ku ri leswi nga ku ri ku na ti-investigators laya hi endle ku ri hi ta endla lifestyle audit hi ta cheka ku ri hinkwavo vatirhi va IDEC hi vanhu va fanele ku va laya hi ti-qualifications na experience swo helela kwalaho a hi vulavula ku ri because hi twile vanhu vo tala va vutisa ku ri kase ku na organization yi nga khomiwa hi Indian nationality ntsena na van'wanyani va nga ri kona so a hi hlamusela ku ri a yi khomiwanga hi Indian majority ya vanhu va nga laya va nga tekiwa ku ri va tirhela laya i vanhu va ntima vanhu va ka hina yo va ku ri lava va nga ona hi lava and a hi correcta ku ri vanhu va nga hleketi ku ri as government a yi hloniphanga leswi swa employment equity ku qasheni ka vanhu so hi leswi a yi swi hlamusela NDPP u vule ku ri ku ta va na 6 months where yi tirhaka ku reviewer all the work yi endla ku ri ku va na rebuilding ya IDEC so helela hi ku ri by next week it appointa acting head after se hete ku ri hi va cheka na bona ku ri va hava swin'wanyani na swi nga endla ku ri swi hi poela swi nga fambangi kahle ka vutomi va vona loko i ta va appointa ku acta leswi i swi vulaka ku ri hi swa vetting so hi leswi a hi hlamusela vatshami hinkwavo ku na leswi swi vulavuriwaku ni tshemba swi vulavuriwe na hi va Hofmeyer khale ku onge ti-IDEC milawu ya koho yi nyikiwe matimba ngopfu kambe yi tlhe yi va yi ri hansi ka xiyenge xin'wana a yi na independence kumbexani yi nga hetelela yi fika laha yi fanisiwaku na ti-chapter 9 institution na van'wana va vahleri va vula sweswo tanihi hi holobye mi vona swi fanela kumbe milawu leyi nga kona yi enerile ku vona leswaku IDEC yi ta tirha leswi yi laveriwaka swona yi cinca kona but leswa independence a yi sunguleni kwalaho loko yi languta sweswani hi ngaze hi vula ku ri kumbexani va nyike too much independence but hi ngaze hi pfumela ku ri le independence leyo i ya laveka ku nga vi na political interference ka prosecution but lava van'wanyani vo Hofmeyer na van'wanyani va vulavulaka va lava ku ri NPA ku susiwa the powers ta minister ka constitution hi leswi nga pfumelaniku na swona swoleswo leswi pfumelaka na swona i ku ri ku va na operational and administrative independence and rhandza ku hlamusela ku ri IDEC had that we va nyike independence ya operation a yi nga interfere but unfortunately va ze va endla leswi va nga swi endla ka independence so i ta tlhela hi languta ku ri whether this independence i ta ze i hi vavisa hi ri government or i ta laveka ku ri langutiseka leswi hi nga vula ku ri fanele hi swi cinca hi leswi nawu i vulaka ku ri loko ri head ya IDEC wo qachiwa a hi contract u ngaze u teka malembe yo tala hi hleketa ku ri leswi fanele swi changiwa ku ri munhu a va na security ya tenure ya ku ri kumbexani mi nyika contract ya 5 years or 7 years ku fana na NDPP because of the power matimba lama va ri naku na wona na leswi hi lava ku swi endla ka ti-DPPs ku ri laha loko munhu a khome province
a nga tshami nkarhi wo leha kuma ku ri se helela a nghene ka leswi nga fanelangi ku swi endla and leswi swa inquiry ku ri loko munhu u mu kuma ku ri a nga endlanga kona vanhu va swi tiva ku ri loko u nga tirhangi kahle ka department or kun'wanyana entirhweni va ku yisa ka DC la ka NPA fanele endla inquiry and i teka mali yo tala i teka nkarhi wo tala ku ri ze kuma ku ri munhu unless u convicted or not hi leswi u find guilty or not in terms of inquiry. So that's why ila ku cinca ku ri bangabi long term hi va hi ti-contracts. So those ita ti cinca ka nawu ku ri nawu wa hina u swi kota ku ri u reduce those terms. Van'wani va vulavula hi timhaka kahle ku hava xiyenge xin'wana xi nga hi pfunaka ku lwa na vukungundwani holobye ve ri n'wina mi ri hayaya swi nge kotiki ku disbandiwa ka IDAC. Hayi ni vula tano va tisile ku ri inge ku ka organization loko ku ri na vanhu munhu un'we or vanhu vambirhi va nga ona yi suka hi ku hayi a hi dlayeni organization a swi endleki swoleswo because loko o follow that approach swi vula ku ri most of the organization ka public na ka private ti ta dlayiwa musi ene loko yi languta ntirho loyi u nga endleriwa IDAC to fight corruption ku hava organization in the country nga ri na mandate leyi IDAC nga nyikiwa yona. So that's why IDAC i laveka ku ri a yi lunghiseni leswi nga oneka hi qacha vanhu va kahle va ku tshembeka va ku tiva ku ri loko va tirha laya they are officers of court and va teke oath of office va tirhela Afrika-Dzonga. Ni kombela mi ni khomela nyana no va na timinete timbirhi ta ti-advert la ta commercial break ni lava ku mi vutisa hi ku loko se ku ka ku pfuke mhaka leyiwani ya IDAC hi yihi role leyi nga koho yi nga ta hetelela yi pfuna ya timhaka ta IDAC oversight office ya Judge Takalani Joseph Raulinga loko hi vuya ka mavhengele lamawani holobye mo ni khomela tani. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ntiyiso mingisero mgana lona FM Africa wa vulavula hi le ku pfuleni na holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa eAfrika-Dzonga holobye Mamuluku Khensani Khubai bula na vona la eka hi languteka timhaka leti ta ti nga va mahungwini swinene ta xiyenge lexiya xa IDAC. Holobye ni khensile swinene loko mi ni khomele tani timhaka leti ta ku va na van'wani va langutelaku na van'wani lava va kotaka ku komba loko ku ri na swiphiqo ka xiyenge ku nga va ku ri swo swi nga endla leswaku ku simekiwa xiyenge lexiya xa IDAC oversight office leyi rhangeriwaku hi Judge Takalani Joseph Raulinga. Ni rhandza ku tsundzuxa vayingiseri ku ri hi ze hi faka hi appointa Judge Raulinga through president hi vona va nga mu appointa ku ri va ta languta ku ri va endla oversight ya IDAC. So leswi va nga swi endla la ku vula ku ri ntisweni ku ri hi teke nkarhi ri department ku set up that office mara sweswiwani that office is running and Judge Raulinga va le ku tirheni va kume ti-complaints ta ku yela ka IDAC so that they can look at them and swin'wanyana hi ku ri munhu loko se a onile ka IDAC a swi vuli ku ri loko o resign a ku na famba a nge tlheli a ya hlamula fanele a ya hlamula laya because a swi na deadline leswiya swa ti-complaint. So hetisela leswi ni la ku swi hlamusela ka matirhelo a IDAC oversight hi leswi ku ri ku sunguleni kumbexani nkarhi loyi a hi sungula loko a yi ri na Judge Raulinga na oversight ya IDAC kumbexani a yi nga ta tikuma laha yi nga kona namuntlha where u kuma ku ri vanhu va le IDAC they are accused of having abused office or abused their powers hi swona leswi ku ri IDAC oversight yi hi pfuna ku ri i bringa accountability because minister anga pfumelananga ku ri a nghena ka timhaka ta ti-court where there are cases ku ra languta ku ri no case leyi a yi fanele registeriwe under section 28 or under section 27 whether i forwardiwe kahle or warrant of search and seizure endliwe kahle minister anga pfumelanga ku ri a nghena kwalaho. That's why judge yena because hi ntirho wa kona and ku tekiwe retired judge wa swi kota ku ri a nghena a languta ku ri va ze va followa nawu kahle and then the procedures ta prosecution swi endliwe kahle. Leswo swi endlela ku ri kumbexani mundzuku minister nga tikumi a fuka a ku he a ni mu lavi
loyi lavi maluleko or lavi loyi asuka aya famba aya fula ti-case aku IDEC investigate yi ku protecta ku ri ku nga vi na political oversight interference, but it allows for political oversight. yin'wana mhaka leyi mi nga vulavula hi yona tolo ni nga mitwa mi kombise timhaka ta ku xiyenge lexa IDEC a xo va xa nkoka ntsene ka Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko hi languta ku Afrika-Dzonga ku ve na nkama wun'wani a yi ri ka grey list kumbexani mi nga tlhelela kwalano mi hi pfuna ku xi na nkoka na le ka misava hinkwayo hi mhaka yini Holobye? Nkarhi loyi nga ka grey list a yi ve na problem ya ku ri lava va international va assessaku ku ri tiko na tiko ri famba njhani ku ri ri dila na swilo swa leswa ti-specialized crime, what we call commercial crimes and all that, money laundering, va cheka swoleswo. So IDEC is one of institution yin'wanyani i pfuna ku ri yi swi kota ku ri yi responda ku ri dila njhani na ti-high profile cases, and yi swi kota ku ri yi hlamusela ku ri a swi kota ku kuma successful prosecution. So loko yi dlaya, it's one step back because eka tikuma ka ti-international platforms yi nga swi koti ku hlamula ku ri hi dilisa njhani na swilo swoleswo kumbexani hi nga ze tikuma yi tlhelela ndzhaku yi grey listiwa again. That's why IDEC i ri important hi swoleswo. A hi heteleleni hi leswi swa lifestyle audit i ri risimu leri vulavuriwaka minkarhi yo tala na n'we mi kombisa ku swi na nkoka ku swi langutiwa swilo swoleswo. Loko ku vulavuriwa hi lifestyle audit yi va yi kha yi lava ku fikelela yini na ko hi ta yi vona yi endleke when Holobye, how soon swi ta endleka kusuhi rini? No, lifestyle audit ka NPA se yi sungurile, and then he extended this week ka IDEC all employees so va ta kuma form ta bona ku ri va tatisa va comply na requirements. Lifestyle audit i cheka swinene ku ri yi swi kota ku vona ku ri munhu mahanyelo wa yena u kuma ku ri munhu u hola 2,000 mara leswi a hanyisaku kona u hanyisa swa ku fana na munhu a kumaku a holaku 1,000, 100,000, for example. Then when we look at that, okay, mundu una timova, una tindlu, u teka kwini mali because endlela ku rini vanhu va nga teki mali ka ti-criminals u kuma ku ri then a va swi koti ku prosecute because va compromised. So that's why hi endla lifestyle audit. Van'wanyani vanhu va teka mali ka vanhu ka ti-criminals va nga yi vaki ka vona va yi veka ka ti-family members, whether it's their children, it's their cousins and all that. So lifestyle audit i hi pfuna ku ri hi swi kota ku languta ka ti-bank accounts ta the member of the staff but also the family members. We look at as well ku ri languta ku ri the member of the staff and the family members, what are the properties that they own, what are the cars that they own, if there's particular lifestyle, ba hanya ku bangwanyani phela ba tlhela ba famba ti-holiday u kuma ku ri munhu u flya first class mara loko languta salary ya yena a yi pfumeli ku ri a nga xava tikiti ra first class. Then that's where we start asking ku ri mali leyi ya ku xava tikiti ya first class u yi kuma kwini loko yi nga ri corruption. So lifestyle audit i kuma swoleswo ku ri swi kota ku vona ku ri mahanyelo wa munhu loyi a hanyisa kwini, swa endleka ku ri vanhu van'wanyani va mu xava va mu nyika mali hi swoleswo swi endlaka. Holobye, hi khensile swinene mi va na ku hela ka vhiki lokunene ku tiya ku engeta. Na khensa swinene na n'wina mi va na siku rinene. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Holobye Mamuluku Khensani Kubai a hi bula na vona tani hi Holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa a hi vulavula hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta xiyenge lexiya xa IDEC na swiringanyeto leswi va nge le ku swi endleni ku vona leswaku ku ololoxiwa timhaka ta xiyenge lexiya. Tsembe mi ta va mi swi twile ku hi fambise ku yini a hi kuti ku angula ku yini mingisero mina nomboro i 0860 0002543 a hi kuti mingisero mina kwalo nga yingisela u ri kona nhlekani loku ho tihi timhaka leti nga na tona hi tete hi nga vulavula hi toho na tin'wana leti u tsakelaka ku hi vulavula kumbe hi bula hi toho nhlekani lowu kambe hi ta swi endla sweswo mingisero wa mina endzhaku ka loko hi ta va hi kume ku mahungu hi hundze hi le mavhengeleni ivi endzhaku ka mavhengele hi teka riqingho ka 0860 0002543 ti kongomisa kweli ka awara ya 2 nhlekani tshana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula.
Afrika wa vulavula hikokwala sweswi ni vulavula ku na vanhu vo tala lava nga yima laha handle la va hi languta van'wani va lava ku vulavula na hina van'wani va lava ku kombela ku pfuniwa hi leswi hi swi endlaku na loko hi ri la Giyani se ha kondletela ku mi nga a swi bohi ku mi ta kunene laha mabariqingho ivi mi ya moyeni ivi hi twa xiphiqo xa n'wina hi mi lavela vanhu lava mi pfunaka ivi mi pfuneka ma hi vo mhaka ko kambe ke hambiswiritano a ni tivi a na ha n'wi kumangi loyi a nga khoma nomboro liya ya 0736651800 ku swi fambe njhani leswiya swa yindlu tolo ni tivisile ku ku na yindlu yi nga akiwa hi xitichi xa Munghana Lonene FM yi herile yindlu yaleyo ya makamara yambirhi yo tlela ya yi lavana ya dining room na khichi ndhawu leyi nga akiwa ka yona ku na gezi se leswi a hi kombela swona i ku loko ri i nga hi nyika mbed hi niki loko ri nga hi nyika ketlele hi niki loko ve hi nga hi nyika sweswo ma hi vo mhaka kona se a va ni byelangi va fambe njhani nomboro i 0736651800 a ni ta tsaka ngopfu ku twa ku timhaka i tingani kwala u nga koho a hi vulavuli hi swona la moyeni fonela nomboro yaleyo loko ri lava ku pfuna ivi i pfuna ma hi vo mhaka kona a hi tekeni mingiseri hi twa ku yena loyi i khomete hi timhaka nhlekani nhlekani Kalanga minjhani vuta mina hi hlayisekile man a khensa mi na vukhumba leya ya makhanselara le ya swa va botete ku yi va May a ni ri hala kaya xa ku tema nhlana hi swi mi kuma munhu loyi a nga tirhela vandla va 31 years sweswi wa ku faneke ku yiwa ka ku vaakatiko va faneke va benefita ka vukorhokeri bya yena ku yimayima ka yena mara ku va na xiave ka vandla ro karhi leri a ri tirhelaku ku va ta hi yin'wana candidate va ku yehe u se u kurile se swa vava botete swinene that's why ku vava yini loko a kurile ku vava yini u kurile mara wa hi tirhela a ni hina vaakatiko as a service delivery ya hi vona ya hi fikela a hi twisiseni loko mi wa hi tirhela mi vula yini ka migingiriko ya le xitandeni then a ku ri a ku ri ward committee for malembe lama hi nga va na voka politiki hi na van'wana hi za hi tsema hi ri vona hi kongoma joni hi va siya va karhi va korhokela tiko se sweswiwa ku a ni vuyile mahleketa ifi ni mi byela ku ndlela ya le Mamphakati loko mi ya Giyani hi ngo wa nkarhi wun'wana na wun'wana na yi tsundzuka se sweswo loko ni fika kaya nkarhi wolowo ni heta ku vulavula na n'wina kuma ku ri ku hi vuhoyihoyi bya ku ya holweni for ku hlawula ka tilokhari se loko ni vutisela ni kuma ku no candidate leyi hi ve hi gingirika swin'we ku nga ri hi mhaka ya favor ku ya mintirho ya yena mikhwa loyi nga yoho ka vaakatiko mara ku va ku loko se ku yiwa le ku se ku shortlistiwe van'wana ene va shortlisteliwa vo ku ya hi freedom a yi xihoxo mara vaakatiko va famba na loyi a gingirika hina hi nga n'wi siya a karhi a gingirika then but ya va ku nga ku se ko va xikhongoletano xa sindzisi se mi vula ku vandla ra ala mara vaaki va n'wi lava se loko ri ku swi tani hikokwalaho ka yena nga tiyimeli ke a ku mina ni ta tiyimela hi nexe ni va independent mavonelo a ya fani but lexi nga ni tsakisaka mhaka ya independent yi ndleke same thing emugangeni wa le ka Madebani se vaaki va le ka Madebani na le ka Mutshoviki na le purasini va ku no mhaka leyi hi nge zi kakayisiwa hi vandla leri ku ri ku vandla a ri hi tirheli nchumu hina hi lava murhangeri loyi a ta hi tirhelaka va helelete ku ri ku va ta hi vonelo ra ku muyimeri wa voho va ta n'wi humesa a tiyimela va n'wi hlawula a ni wa tirhela voho hi swona swi hikwalo hi leswi humelelaka hala ka Botpet until ku ya va Khabani hi wohi kusuka ni ri kaya hi May a ni lo za ni khoma hi tingana hi ku loko yo fikelela a swi se hela na sweswi a swi se hela na sweswi ka ha ri hoyi kumbe ka ha ri hoyi ene se ko va ku xungetana hina van'wana hi chave ku tshunela a ni hi ve va mudlawani va ku a ri tave va hi byela ku wehe u nge pfuki u tirheni la kaya vhele hi va siyini mara service delivery hambi ni ri joni ndyangu wa mehe wa yi laha nametwa papa no ni kensini Khalanga hi Danger kama Danger kensini
0860002543 ntlhanu timinete a yi se ba awara ya khume mune un'wana mingiseri hello nhlaka a ni nga purasanga kona 0860002543 ndongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na swin'wana a na ha swi twi ka nongonoko Africa wa vulavula anti ku nga ku endleke yini muhumelerisi mi tshama mi twa munhu a vulavula hi timhaka ta ku hayi mina ni lava ku hala ka hina ku fambeki mi tshama mi swi twa a ni si tshama ni swi twa swi vula ku swa mapatu mangu ma tshamisekile ne a ni vuli ku se mi sungula ku ni byela swa mapatu a ni vuli swona no vula ka a yi amukeleni n'wana mingiseri no hlekani papa hi pfukile hi nga vona hale ka vulavula mara kalaga ni mi kahle ni ku vutisa holobye kwalano ku ri a va hlamula ku ri va la ku langutisa xin'wana na xin'wana hi munhu e khalanga xikipa lexi a wata xi mbala khalanga loko ku ri va ri va la ku xopaxopa swona leswiya xi ta vuya munhu oy mina xikipa xa mina xi fambiselana na leswi va ni khensisaka swona le khalanga va ta langutisa ku ri khalanga lexi xi ta ku hi koko kwale xi jema le munhu khalanga va ta ku xopaxopa munhu yelweyo a nga ta ku kwale mi ni phamini khalanga ni le bangi mali bangeni no swona ngopfu leswiwani va languta khampani yin'wana na yin'wana yi fanele yi languta futhi a swi fanele swi endliwa ka khampani yin'wana na yin'wana ku swi tiveka ku mathevula a va na xibindzwana xin'wana kambe vona vhiki na vhiki va ya Cape Town va ya a Zimbabwe va ya kwe va yi kuma kwi mali ya kona ma yi vona hi khala ku yi vona sweswiwa hi karhi hi vulavula khalanga ne a hi se hola ne hina van'wana ne khalanga ka swikhampani loko ku ri va ta swi kota ku ri vanhu lava a va ta hi lungisela na swikhampani leswi swi hakela ku ri loko ri ti nga zangi ti va ti-one a swi hakeli a va ta va hi pfunini mara laka u languta swikipa swa hina ku ri mina khalanga u ni rhumelele 200 va lava ku ta swi tiva ku ri 200 hayi khala va ta hi dlaya lavo no hi fanele hi swi tiva swi onha kwihi swi fanele swi tiveka ku we nyikiwe 100 rand a yi ri ya yini okay khalanga o ku diza okay i ku dizile ivi hi wa ntlhanu i nghena moyeni i lo foyina kumbe i lo foyineliwa na ika vuya na lani xikipa lexiyani a xi lava na sweswiwani nkarhi leyi xopaxopa ku ri xi kume kwihi khalanga mina xikipa lexa i loko nga vuli ku ni ku tisela kwihi ai vativa na 0860002543 nekonako ya Africa wa vulavula xikipa leswi hi mbalaka swi dzisi hi timbalela a swi dzi swi tengisa leswiya swi loko voya va vutisa va ku mathevuli xa xikipa lexi va to ivi va languta ku Rose na hakela mani va ta swi vona ku hampela a swi dzisi ma va mhaka kona un'wana mingiseri loyi hleka hayi khalanga minjhani hi pfukile minjhani papa hayi pfukile ina ka ya no la ku khumba ka maphorisa lawa matiko na lawa va makwenu wa vona lava masipala lawa misala leyi minete ku na mhaka yan'wana yi ni khoma kahle leyi va hi endlaku minkarhi yin'wanyana loko ku ri ku ku na vanhu va laha tikweni va nga aka ndhawini leyi yi nga ya masipala va swi kota ku thola vanhu va laha tikweni lava va vitanaka ku ri maradeni ku ri va famba va pfuna ku susa miako leyi nga akiwa ndhawini yo ka yi nga ri yo ka nga pfumeleliwanga so laha va pfumela laha ku va hluleka hi ku va lava na vanhu lava va va pfunetaka leswi kombaka ku ri va hluleka ku swi endla hi voxe no va ni nga koti ku twisisa ku ko va hi ku tirhi lowuya wo demolisha lowuya wu lava matimba that's why va thola na vanhu ene va pfumela ku ri va hluleka mara loko swi fika laha ka leswi a va hlapfa leswi leswi swa va hlula ende va nge tshiki va swi kotile hi ndlela leyi va hi rhangisaka swona mali kumbexana hi yima kwalano ku hi ta yisa mahlweni
vhiki leri taka makuva va khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona a wu ri yambirhi henhla ka nhloko mahungu ya misava ya landzela na sesi Lilian Hlavangwana kusuka kwalano i nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni mina ni khalanga Pet Mathebula ni famba na Sunduza wa ka Minga la ku fika ku nghena la Brian afika nghena yimo kwa ni swi tiku hayi wa ka Rikhotso ni Brian un'wana wo tirha lava Ridgewell Rikhotso le maphoriseni kambe le studio le a ku ri na Ncindani Eric Mavasi mana nhlekani lowunene mi tiphina ku hela ka vhiki ka n'wina ku vele kunene a hi naveleleni banyana mikateko hambi leswi ti kombaka kwa ku yi hela mana nhlekani lowunene ani tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview famba na hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela